now, turn up. I dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. U ovom videu ćemo da vam preporučimo najbolje programe za snimanje videa, znači desktopa i gameplaya i svega što radite na YouTube-u, i najbolje programe za editovanje onoga što uradite, a vezano je za YouTube. Naravno, nešto više o tome reći će vam mlađa Roda, a starija Roda će da se povuče. Izvolite. Dakle, ja preuzimam ovaj klip, pošto se ja razumem u snimanje i u editovanje, ili tako? Ja se razumem u zmije. Da, on se razume u zmije. Dakle, sa desne strane vidite najbolje programe za snimanje, a sa leve najbolje za editovanje. Prvo ćemo krenuti od ovih za snimanje. Dakle, postoje dva programa koja su univerzalna, koje mogu da snimaju i gameplay i desktop, a to su Camtasia Recorder i Bandicam. Camtasia Recorder, kada ga otvorite, pošto ja trenutno snimam sa njim, ovako će da vam ispadne. Ovdje imate razne efekte i to, i naravno podrazumeva Camtasiu da imate instaliranu, tačnije dobijate ovaj program zajedno sa Camtasiom 8 ili Camtasiom bilo kojom. Dakle, ovdje imate rec, pa ovdje vam se odbrojava 3, 2, 1 i vi krenete da snimate. Ovdje možete da pauzirate, stopirate, i ovdje audio, i ovdje koliko vam je dugačak klip. Dakle, po meni je ovo jedan od najboljih softvera za snimanje desktopa. Sada prelazimo na Bandicam. Bandicam je jedan mnogo dobar program koji mi koristimo, i naravno taj program uglavnom koristimo, ponavljam se, da, uglavnom koristimo za gameplay, ali ne tako često za desktop. Naprimjer, pošto snimamo serijal Škola, uglavnom slikam pisanu verziju sa Bandicamom preko ovog ovdje. I ovdje imate razne opcije Bandicama. Dakle, ovaj program je mnogo dobar u smislu da se FPS ne gubi toliko kao kod drugih programa. Ovdje možete da čekirate koliko je maksimalno FPS-a, ovdje format gdje krećete da snimate, gdje pauzirate i slično. Dakle, ovaj program je veoma raznovrstan. Sada, po meni ovo je najbolji, ali i najlošiji od najboljih programa za snimanje igara, ako ste mi šta razumeli. Sad ću da vam objasnim. To je Fraps. Dakle, da otvorimo Fraps. Fraps po meni je jedan od boljih programa, samo ako imate malo lošiji kompjuter, FPS će vam dosta padati. Izvolite. Mogu ja nešto da dodam? Može. Kod svih ovih programa preko kojeg snimate gameplay, pogotovo gameplay, znači ovdje pričamo o Bandicamu i Frapsu pogotovo, isto se odnosi na Dextory, vidjet ćete kasnije sa jednom malom razlikom. Osnovna stvar koja je najbitnija da vam ne pada kako se zove, frame rate, da vam ne pada FPS, izvinjam se, je da imate po mogućnosti što bolji procesor. Što kvalitetniji procesor, tu će manje biti šanse da vam frame dropuje program preko koga snimate vaš gameplay toku samog snimanja. Jest. Dakle, i također ovo je vrlo raznovrsan program gdje možete da birate dosta opcija, i samo jedna mana, ali svi ovi programi nemaju tu manu, samo Fraps ima to da i Windows 7 zvuk, na primjer iz igre, i mikrofona spajaju u jednu traku i ne možete da podesite, na primjer, zvuk iz igre i vaš mikrofon. Dakle, to je to što se Frapsa tiče. I sada po meni najbolji program za
snimanje igara jeste Dxtory. Izvolite. Sad si me presekao, tako da ja sam stariji čovjek u godinama, mora da se setim da ti kažem. Da, ovaj program, evo ovdje što se otvorio na desktopu, vidite ga i sami, pruža vam jednu mogućnost koju i ovi prethodni što smo objašnjavali, odnosno što ti objasnio, programi nemaju. Sa ovim programom možda snimate... To ima samo Bandicam. Ispored ovog programa, da snima u 2 ili više traka. Ne, ja to uopšte neću da kažem. Nego? Znači možda snimate live stream na YouTube. Da, možete live streamovati. A ovi programčići pre Dxtory, ja mislim da to nemaju. Nemaju. To je jedna mnogo dobra stvarčica kod ovog programa. Sad ti nastavi da. Dakle, OBS je po meni najraznovrsniji program. Rekao što kako... OBS sam rekao. Dxtory je po meni najraznovrsniji program. Također i OBS je jedan dobar program. Nismo ga ubacili u listu, ali nema veze. Možda kad budemo snimali sa njim, pa eventualno napravimo update. Kažem, vidjet ćete kasnije ako nekad budemo snimali, sad se vraćamo na Dxtory. Dakle, Dxtory je po meni najraznovrsniji program od svih, pošto imate svakakve opcijice da podešavate, i ovaj program je jedini koji može da snima više od 2 trake. Lupa, možete snimati vaš mikrofon, zvuk iz igre, na primjer, sa Skype-a i slično. I to sve kasnije u programu za editovanje, koji ćemo vam poslije pokazati, možete podešavati. Dakle, po meni je ovo najbolji program. Naravno, kad završim sa svakim programom, tu će pisati prednosti i mane. Dakle, svaki program ima prednosti i manu. Dakle, sada prelazimo na programe za editovanje. Ove sam već poređao po redosledu. Filmora, to je i veoma solidan program. Samo postoji jedna mana. Samo da se otvori, pa ću da vam kažem. Evo, sad će da se otvori. Dakle, kada se otvori, ono će vas pitati koju vi imate rezoluciju ekrana, 4x3 ili 16x9. Dakle, vi odaberete, idete full feature mod ili easy mod. Easy mod je samo da dodate video, muziku, ono će vam sve srediti, a full feature mod je da vi sami editujete. Dakle, ovo je jedan od najlakših programa i jedina mana kod ovog programa je to da ako ubacite sliku 1000x1000, vi ne možete da raširite tu sliku. Dakle, to je jedina mana kod ovog programa. Ima jako dobru rezoluciju renderovanja, vrlo brzo renderuje i u malom formatu, tačnije u što manjoj, kako se to zove. Mogu ja da dodam? Šta? Filmora također ima i opciju za snimanje desktopa. Da, ali dotle nismo još došli. Dakle, i u što manjoj veličini file renderuje. Da, sad imate, tata me podsjetio, ovdje možete i da snimate zvuk, kamericu ili desktop. Dakle, to je evo ovo ovdje. I ovdje imate svašta da ubacujete i ovdje imate kako to izgleda. I to je to. Znači, program nije uopšte loš, ali je po nama, kod nas privatno, lično najlošije kotija. Da. Jel' tako? Ajde samo da pokažemo kako može da se snima preko Filmora desktopa. Dakle, samo ovo da sklonim. Evo, imate ovdje record, pa record PC screen, samo da mi ne izbaci slučajno, nije izbacilo. I evo ovdje isto imate, isto vam odbrojava, ovdje selektujete full screen ili koliko hoćete. I to je otprilike to. Dakle, prelazimo na drugi program, a to je Camtasia. Ovaj program je također vrlo raznovrstan,
ali ima najlošiju rezoluciju renderovanja od svih, najlošiji kvalitet, ali također to mu je samo jedina mana kod mene. Vrlo brzo renderuje, u vrlo velikom, tačnije u vrlo malom, kako se to zove, opet sam zaboravio, maloj veličini fajla, to. Mislim, u maloj krupnoći fajla. Znači, da. Kad ga otprilike klip od sat vremena možda vam ispadne negdje oko 500 megabajta. Evo ovako. Znači, šta si ti teo da kažeš? To. Kad imate, recimo, klip od 15 minuta i on izađe negde u nesređenoj verziji, šta ja znam, sad primjera radi, ne mora da bude tako, giga ili 2. Posle renderovanja, Camtasia ga svede na vrlo pristojnu veličinu koja vam neće oduzeti mnogo vremena prilikom uploada tog videa na YouTube. Da. I Camtasia jako brzo uploaduje videe kad stavite da pa to, jako brzo ide upload i jako brzo ide render i obrada samog snimka kad se on već podigne na YouTube. Jeste. Sada da vam pokažem tu neke opcije koje Camtasia nudi. Dakle, ima mnogo opcija. Evo ovdje ubacujete, šta ja znam, neke klipove. Onda imate library, ovo su vam razne pozadine, evo ovdje vidite za tekst. Onda imate ove calloutse, ovo je jedan od najboljih delova Camtasia. Na primjer, ovdje imate da blurujete određeni deo ekrana, na primjer ovaj deo, i tu da napišete nešto ili da cenzurišete, sve jedno. Ajde sad to da obrišemo. I onda imate zoom, to samo ako snimate preko Camtasia rekordera moći će da zoomirate. Onda audio ovdje podešavate fade in, fade out i tako dalje. I tranzicije, ovo je mnogo dobar program samo zbog tranzicija. Imate raznih tranzicija, na primjer ovo ovdje, vidite ovdje sa strane. Radial blur, a najlepši je od svih ripple. A mogu ja da te samo pripitam nešto? Izvolite. Pošto je ovako slika smanjena, kako se širi slika u Camtasia? Pa da, to samo ovdje ovako prevučete do maksimalno, što se desilo. Dakle, ovdje kliknete kada ubaci neki video, evo sad ćemo mi na primjer da ubacimo naš intro. Ovako. I sad ovdje podešavate rezoluciju. 1280x720, ovo je do 720p i ovo je za YouTube. Dakle, sada ovdje širite ovako. I sad ovdje ako imate ivicu, samo ovako provučete i na space puštate, a možete i ovdje i to je to. Dakle, aj samo da vam pokažem te tranzicije kako izgledaju. Evo na primjer ovako. Jeste vidjeli to na trenutak, ja mogu i da ga produžim malo. Da, ali to možete samo da prebacujete i slike i sliku također. Dakle, sad imate kursor efekt, također samo ako snimate s ovim da čujete kliktanje i slično. Onda visual properties ovdje da sklanjate pozadinu ili šta već, ovdje voice narration da snimate, onda record kamera da snimate web kameru, captions, evo već ovo ne znam šta je, i quizzing, to valjda da pravite neki quiz ili tako nešto. Dakle, sve o svemu, mnogo dobar program. Imam jedan predlog, ajde uđi u film moru da vidimo o čemu smo pričali, koristit ćemo naše intro, čisto da vidite kako izgleda kad ubacimo naš intro. Ajde čisto da prođemo to, znači da ne budu prazni programi. Znači na ovdje ubacimo sve, evo vidite kako on to doda. Sad da vidimo kako će na našem intru, šta će se desiti. Ono će ga samo ovako zoomirati. Samo će ga tako raširiti po znacima navoda. Da. A ove ivice, to je nama tako napravljeno. Intro. Aj sad a ovdje kad pokušate da promenite rezoluciju. Dobro.
puta 720 neće vam raširiti, nego će vam zoomirati određeni probaj deo. da prevučeš. Ne možete proizvoljnih dimenzija. To je to. Aj sad ubaci naš intro za moment. Outro, izvini. Evo sad ću. Da vidimo da li će se isto ponoviti. Samo da... Import, media files, outro. Ubacuje ga. Pošto nam je sad outro u ovoj rezoluciji, on je već raširen, ali kada pokušate da ga, na primjer, evo samo da promenim da ne bude crno, ne možete da ga prevučete onako kako vi želite. Da. Eto, to je ta mana kod Filmore. Sada, idemo u onaj program preko kojeg mi editujemo, uglavnom. U većini slučaja. Da, a to je Sony Vegas Pro 13. Po meni ovaj program može da bude i na prvom mestu, ali nije toliko profesionalan kao na ovaj program na prvom mestu. Dakle, evo vidite kako to izgleda, ovdje imate sve i svašta, tranzicije, efekte ili slično. Ajmo sada intro da ubacimo, ono vam automatski tu prevuče. I pošto ovdje ako imate nešto što nije razvučeno, također ovo je isto kao kod Filmora, ovo ne možete da razvučete ako ima ivice, ali tu postoji jedna fora. Evo sad ćemo da ubacimo na primjer sliku našeg kanala. Evo ovako. Vidite da nije raširen, ali vi ga vrlo lako možete raširiti preko cijelog ekrana. Idete desni klik, switches, čekirate loop i odčekirajte mountain aspect ratio i ono će se raširiti. Tako. Dakle, ovo je mnogo dobro kod Sony Vegasa, to što možete da raširite sliku. Sad vidite ovdje možete da dodate razne efekte. Evo na primjer na intro ćemo da ubacimo efekat. Samo moment, jedan pauza. Pa da mogu i ja da se čujem dok ja da pokažem majka, pa nije ovo samo... Ajmo sad. Ja sam ti malo konfiskao ovu aparaturu. Dakle, samo ja da dodam za... Eto. Samo ja da dodam za Sony Vegas. Sony Vegas... Kad sredite taj klip koji radite, će da vam renderuje najduže, znači po nama ako spajate dva klipa u jedan klip. Od koliko duži? Pa evo recimo ako mi snimamo gameplay NBA u 4 puta po 5 minuta, dve utakmice. Ako snimate recimo sad, ja se izvinjavam što sam vam ćapio ovo, samo da napravim jednu malu paralelu. Znači ako snimate dve utakmice 4 puta po 5 minuta, Sony Vegas, ako mu zadate pristojnu HD rezoluciju 725, 60 pjesa, renderovat će vam 5 sati. Ali zato program je u najdetaljnijem frame HD rezoluciji. Znači on renderuje frame po frame. Da. Primjera radi, video od sati 8 minuta će renderovati 5 i nešto sati. Jest. A video od recimo škola, koliko nama 12-13 minuta, to mu oko sat vremena. To mu treba blizu, ajde ne preterujemo, ne sat vremena. 50 minuta. Pa negdje između 35 i 40 minuta, znači ovdje govorimo o HD rezoluciji kojoj? Pravoj HD rezoluciji 725. Tako. Daj mi sad nazad. Tako da je ovo jedan od boljih programa, znači imat ćete bolji, izuzetan kvalitet kada se izgleda. Da, evo sad sam ja čapio nazad. Dakle, evo vidite, sačekaj samo trenutak, evo vidite ovdje sam ja dodao efekat i tranziciju, dakle po tome mi se mnogo program sviđa. I da samo obrišem ovo
Jel nam treba još nešto? Samo još nešto. Znači da se odmah ne zaboravimo, najbitniji detalj. Sony Vegas, ovaj što ga vidite na ekranima, ne podržava Bandicam. Ne podržava ga. Ne podržava, znači ako editujete u Sony Vegas, ne snimajte gameplay sa Bandicam, ne podržava. Podržava koji? Backstory, Fraps i svaki ostali. Znači od ovih što mi koristimo. Ne podržava Bandicam, podržava Backstory i Fraps. Da. A Camtasia Podržava sve. podržava Fraps, podržava Backstory i podržava Bandicam. Da, i Camtasia Recorder. I Camtasia Recorder. To sam ja hteo da dodam. A sada se vratimo nazad u Sony Vegas. Misliš na sledeći program? Jesi ti završio u Sony Vegas? Jesam. Sada ovdje samo dodajte tekst i tako dalje. Dakle, završili smo sa Sony Vegasom i po najkomplikovanije, najprofesionalnije program je na prvom mjestu. Mi preko njega editujemo klipove iz serijala Škola i zove se Adobe Premiere Pro CC 2015. Zakon od programa, po meni. Po meni je Sony Vegas zakon, ali o ukusima se ne raspravlja. Jeste, ali je pre svega, sad ću vam reći jednu stvar, evo samo da se pokrene program, pa ćemo da kažemo šta je s njima vredi, a šta ne vredi snimati. Ovaj program je izuzetno kopan. Izuzetno. Znači, uglavnom ga koriste Profesionalci za profesionalno editovanje njihovih klipova. Naprimjer ovi iz naprimjer neke velike firme, ljudi koji montiraju koriste baš ovaj program zato što je najprofesionalniji. Naprimjer, ako ste režiser nekog filma, snimite neki film i ovdje ćete ga najbolje izeditovati. Mi ovdje editujemo serijal Škola. Da. Sada, ovdje ovako se sve otvori i ovdje imate New Project, ako hoćete da napravite video New Project, ako ste sačuvali neki, ovdje je Open Recent i Creative Cloud Sync Settings, to ako imate Creative Cloud. Ajde, auto intro, sad da je kako to izgleda. Slučajno sam pritisnuo pogrešnu opciju. Evo sad ću, ako slučajno pogrešite, naravno opet će vam izbaciti. Evo New Project. Dakle, samo kliknete OK. I sad će nam se program otvori. Trebamo maličice vremena da se sve učita. Samo vidimo. Da, not responding je, sad će onda se učita. Dešava se da nekad program crashuje pošto ima baš puno opcija i mnogo je detaljan. Evo ga. Dakle, ovdje je dupli klik da izaberete mediju koju želite da ubacite i idete na ovaj, kako se zove, na video i idete New Sequence from Clip. Tako. Sad ste ga dodali ovdje i sada ako hoćete da ga razvučete, jednostavno kliknite, baš kliknite na njega i idete ovdje Effect pa Effect Controls. Pa idete u Motion, ovdje na ovu strelicu i odčekirajte Uniform Scale. Sad možete po vašoj želji, volji da ovako prevlačite video, da ga smanjujete, ovako. Možete raditi bukvalno što želite i možete dupli klik da izaberete koliko želite da bude. Evo ja ću vratim na 100 i na 100, pa ću samo ovako da razvučem. Evo, otprilike to ovako treba da izgleda. Dakle, ovdje će vam zadržati high rezoluciji ma koliko god da razvučete. Evo sad ću vam to demonstriram. Samo malo. Da ubacim sliku. Samo da ga doteram do kraja. Tako. Da ubacimo, ajde, opet sliku kanala.
Samo ga ovdje prevučete. I evo vidite da nije raširano, da kad pritisnete motion, odčekirate, ovako ga malo raširite i ovdje ovako također. I evo vidite, sve funkcioniše i nije se izgubilo na kvalitetu slike. Mogu ja samo da dodam, znači samo još jedan program. Ovaj program, ako snimate vaš gameplay sa Dextory, on će da snima vaš glas. Znači ako pričate u toku snimanja, ali zvuk iz igre neće. Da. Za razliku od Sony Vegasa, Camtasia i Bandicama koji sve snima. Da. Ovaj snima samo vaš glas. Da. Ne snima i vaš glas, nego i vaš glas i gameplay, nego samo vaš glas. Ne čuje se ništa iz igre. Da. Šta sam teo još da kažem? A on je kompatibilan sa Dextoryem i Frapsom. Ne Dextoryem, nego Bandicamom, pardon. Ovaj je nekompatibilan, sad mi se zapravo nije kompatibilan sa Dextoryem. I kojim još? Samo sa njim. Sa Dextoryem nije kompatibilan. Da. Bandicam i Fraps radi u njemu. A Camtasia Recorder valjda samo u Camtasia radi. I snimaju kako treba. I zvuk i sve. Ali Dextory, znači s njim nemojte ovdje da editujete. Ja mislim da smo sve rekli. Ja mislim da smo sve rekli. I objasnili. Da smo objasnili, da smo vam pomogli. Ovo nije bio ni top 5, ni top 4, ni top 3, nego naša preporuka vama koje programe za snimanje desktopa i gameplaya kao i za editovanje da koristite kada je reč o YouTube-u. Ako imate nekih pitanja, možete ih postaviti dole u komentarima, možete postaviti na našem Facebook profilu. Tu smo uvek da na sve odgovorimo. To bilo to, čao. Pozdrav, čao.